Ia, whaatalo whaatule nei vaenga le afiafi. Ia, se tātou ainga e mai se ai fo I wō mai e māsani. Ia mapaanga fo I alo tātou ala leo whaasalalau o le Global Kingdom TV. Ia ato ai maniso tātou mala leo o lo tātou ngalo lue whaatasi. Vi ia le alii, praise the Lord. Nei vaenga le afiafi ia se o ainga. Ia e au no tātou matai se tatalo le ni afiafi. Ia no tātou whai mea whaasolo ai lea pe on tātou māsani ai le tātou au nanga. Ia afiafi o asolua. Ia māsolulu vai aso te tasi. Lau amata lea tātou se tatalo le ni afiafi. O no tātou whai mea whaasolo ai lea. Praise the Lord. Hallelujah. Mātou whaptai ata maali ni afiafi. Ia umwhai fo e no mātou waulia male manuia. Le ngata fo I lea. Whaptai leola male malosi whaasoa. Whapena o na e ai whaiva. O lo ainga. A o le whanau fo I a lātou wa onga. Ia manisi fo I o fuafuanga sāwhia ngai ai. Whaptai fo le tapua inga nei o mātou mātua mātutua. Ai mai sei fo I au na tutofi ma ne lātou whaletua. Le lasi o lo mātou atunu pele o Samoa ma la lātou tapua inga. E au no mātou toi whawhetai ai lau a fio. Le neua mātou iai le ba au manu le ne afiafi o no lo alofa. Ia ai fuli whao le ba au mala lo mātou atua. Mātou whawhetai ma vi ia oe lo mātou tamai le au noa. Le ne afiafi whaatapena fo I lau au na whaatau wa. E wafo I se upu, ina I o mātou whapena, o na tau soa whaatasi ai le ngālu wenga o le whaasoa ina lo fina ngālo, le atuai ia lo fangia, a lo famai au ina mai lo nganga pa ia whapena, ia o na alanga ina lo upul ni afiafi, a si o mātou whaalongo, ma mātou whaalongo le poto I lau upulo mātou atua, whamanuia I mātou umalava lo mātou atua, o ai lava se o le amaua se avanoa e mafuta mai ai, ia whapena o na iai o manuia, ia te I lātou taito tasi, ia whamanuia I lau uputa mā, whamanuia mai fo I mātou umalava, tu maulevi inga ia te oe, ne ia o le whaavavau lava. Amene, ma amene. Praise the Lord. Hallelujah. Ia vi ia le li. Ia o le tātou polokalame pe o na tātou māsania ia fiafi o asolua. Whaingoa ina o le Maapupula o le Faaolataga. Ia po o le tātou whaalawi loa pea lea o le afio anga lo tātou atua Yesu Keriso. Ia ala lea I le whaasoaina pea o lana upu. Ia ma le whaapupulaina pea. Ia o le afionga pa ia le atua. Ia I so o se tulu ingo le lalolangi o lo mafutaina ai e lona a ingo ia malana whanau lana upu. Ia le nei la vaenga o le fiafi ia o le maua mai la tātou whaasole ni a fiafi po la tātou mau ia mai le tusi lea mareko lona o tā upu e iwa ia a olona fwai upu e tolu se fultasi ia o maia ia e whai ma sa tātou mautau ave ia I le nei vaenga o le afiafi. O le a o whai tau wina mo I tātou. A wā, ua ia o atu I ona so o mawhetala I atu ia te I lātou. Ua tu ina atu le tali o le tangata I limo tangata. Lātou te whasi o te fo ia te ia. A uma fo I ona whasia o ia. E tue tu mai o ia. I le aso tolu. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia le alii. Te fia whaitawa mai le ngangana whaaperitania. Ia ni whapena. Ia ona whaalau tele ai la tātou tala noa le ni afiafi. I will read Mark chapter 9 and verse 31. And it says like this. For he wanted to spend more time with his disciples and teach them. He said to them, the Son of Man is going to be betrayed into the hands of his enemies. He will be killed, but 3 days later, he will rise from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. O lo tato iai le nei vai tau o le vai aso sa pa ia po le vai aso pa ia foi.
ia I talaanga o Faasolopito o le siamato ekalesia katoliko. Ia atonu fo I whapena fo I le tele o ekalesia. I le vai aso pa ia lo tatou iai nei. Tele lava tapenanga le kerisiano. O lo iai le vai aso pa ia lo iai nei tatou. O le tatou tapena lea I le whaafeiloa I o le tatou li whaole Yesu Keriso. E alala na malanga whaatupu I o tatou tangata. I o tatou a inga mo tatou lau whanua. Nina tatou a mata mai e le tatou sa o le palema na mai a tunei. Pa solo mai ai lava lea I le tatou tapena ina lea. I le last supper ia po le aso tofi pa ia I le toe tau mawhatanga ia po le toe tau samaanga Yesu malona au soo. Ia se ia o atu lava I le aso wharaile ia o le aso o le whaasato roina ia o le tapena ina fo I lea o le au soo ia ma le moto tangata e to tele ia e whaafeiloa I ti ngā ma le whaanoa noanga ia ono le maliwa Yesu Keriso. Ia se ia o atu lava I le tatou tapenanga I le toe tū manu malo mai o le tatou li I whaola Yesu Keriso. O le nei lava yaso, o se vai yaso tā ua, o se vai yaso e au pito sili o na whaatumulia I tatou tangata I le mamalu o le atua. Amen. Praise the Lord. O lo o matua I o tatou whaia I tatou sacrifices I totono tatou a inga. Ai le ngata I leo totono e kalesia ia maso se mea lava lo whapena o na ngalue ai ia ma au nai kerisiano ua whapena o na talitonu ia Yesu Keriso. O le tatou whamanatu ina fo'i o le maliu, ma le toe tū manu malo, ma le tatou li I whaole Yesu Keriso. Ia ele na o se whamanatu ina I o tatou tangata, ai o se warning o lo au mai fo'i o tatou tangata, wala tatou tapenanga, I le tatou savalinga I aso ta itasi. Amene. Awala ni ngalo ya te itatou. It's not only just a celebration of the suffering of Jesus or the entering of our lives by Jesus, Iliasa Palema, and also the celebration of the resurrection of Jesus after the 3 days. But ia tatou iloa fo I mo tatou mauti noa. O le vai aso fo le nei, e whamanatu wai ia te I tatou, it is a warning for all of us. O se toe whamanatu, o se toe whamalosi, o se toe whangu, I le tangata kerisiano po a mai le la mafutanga ma le atua. Amen. Hallelujah. Ia, peila o na tatou iai le nea fiafi le tatou mau, I le whaailoa inga lea e Yesu, that he knew everything. O le atua silafia. O fo ilo nalo pelo Yesu Keriso o le atapene whaile taulanga. O ia o le Yesu silafia. O le Yesu wa uma o na ia au ili ina ia savalinga le tangata, le tapenanga le tangata, ma le mafau le tangata. Amen. Hallelujah. Se o te whaatepa oe le aso sa le palema, po le aso sa la upama iniso e kalesia. Se o tato toe tō manatu I le tāua o le aso sa le palema. Whai mai sa whaatonu e Yesu niso na au so o to alua e oe au mai le asini o se tala walau iloa ma se tala fo I walau silafia yo o tau finangalo. I le tapenanga Yesu malana whailoa ilo na au so he knew. O le tapenanga Yesu ma le whaatonu wina ilo na au so au mai le asini because Jesus knew what is going to happen. Praise the Lord. Hallelujah. O le whaasino ia o le asini wa already sila fia Yesu e au mai lava le asini o na whai mai tau iai e manao iai le alii. Hallelujah. Sa whaatau nuu sa au mai le asini ma le tamai asini sa whapena o na whaatau nuu ai le malanga whaatupu le o tato taua o le malanga whaatupu o Yesu.
I totonu le lau whanua o Jerusalema, I totonu o loto mawhinangalo o tangata o ona tangata, I totonu o ainga, I totonu o fale, I totonu o le kalesia, I totonu o oe mau, le ainga o le atua. Fe mai a o whapena ona fio atu Yesu I lana malanga wha atupu ua tā ua I tonu le fionga pa ia le atua. Fai mai, ua matua I tumu lia le moto tangata I lunga o ala. The crowd fill the streets, the crowd shouting with excitement. Fe mai ele ngata ina tumu tangata amene I lunga o ala maso se vai ai ina ua whaalongo ina ua fio mai Yesu le asini. Fe mai ua ala langa foi. Praise the Lord, hallelujah. Fe mai wo o I whana witi, ua lato a vae lau pama, ua talo, ua fola le ala. Praise the Lord, hallelujah. So, ua talo mai le ea ia whailoa mai a Yesu I latou. Whailoa mai lo latou fia. Whailoa mai lo latou talia ina. Whailoa mai o le celebration mood. O lo totonu ia te I latou. Whai mai ua kawa uma le lau whanua o Jerusalema. I lau pama. I green plants. Ua mea uma ua avae. Ua whati mai la lau la au. Ua fola le ala. Amen. Ua fola le ala with the hopeful praises within their hearts. Ele ngata ino latou fola le ala ina ia vaai masila Yesu. A ole alanga fo ile o sana. Hallelujah. O sana. Hallelujah. Fa mai ole alanga o lo o iai le wha moe. Amen. Amen, hallelujah. They covered the roads with palm branches. They covered the roads with green leaves. And at the same time, there is a hopeful praises from each and every one of them, including the children. Amen, hallelujah. And it looked like welcoming of a king. O le nā ua whaingoa ia whai mai, o le malanga whaatupu a Yesu Jerusalema. O na wanga tangata lo whai mai, o lo lato woea, ulu whaale le tupu. O lato te oea, whaafeiloa I le tupu. Lato te oea, whaafia maifo lo lato tupu. Lato te oea ala langa, o sana. I le tupu ua fio mai Jerusalema. Ua fio masolia o latou lau whanua. Praise the Lord. Hallelujah. But, peitai, Jesus wasn't caught in that moment. Ele I tau fia ina Yesu malana malanga. Ele I whaapelea ina Yesu e tā ofi aila na malanga ina ua tumu wa e tangata I le ala. Amen. Ele I muta le malanga Yesu ina ua poloka ane le ala I la au malaupama ua ho'o I la e o tangata ua fola I le ala. But Jesus wasn't caught in that moment. Hallelujah. Ele itau fia ina pe whape Yesu o le a uma ilo malanga, o le a toi fo ilo malanga, o na ua lava le alalanga lewa au mai wa utalia, wa lava fo I meu wa aya, wa lava fo I wingo tangata wa aya. Amen. Hallelujah. He wasn't caught, he wasn't stopped. Praise the Lord. At the time, the crowd, hallelujah, wa celebrate ai ele moto tangata. Lona winga, o le vaai fo ila lea ale moto tangata, matangata umolo iai, o le lato vaai lea fio mai a Yesu, fe mai, it is a celebration. Fe mai, o le fia, o le feiloa inga fia. And as our topic says, Jesus knew. As the crowd saw the coming of Jesus as a celebration and praises and screaming of Hosanna, hallelujah.
Jesus saw a cross. Fai mai, o le vaaya le moto tangata, o le aso fia. O le aso e whamanatu ai le fio mai o le lato o li faola. O le aso e whamanatu le fio mai o le alii. A o le vaaya Yesu, ua ia iloa atu ai le whaasa tauro ina o ia. Jesus saw the Colossae in there. While the crowd saw the celebration and the hopeful praises, Jesus saw the Colossae on his way. Because why? Because he knew wasilafia Yesu mea uma. Wasilafia fo Yesu le alalanga. Wasilafia fo Yesu le fola ina o laupama le ala. Wasilafia fo Yesu le motu e tangata walolofi mai. Amen. Hallelujah. Fe mai ua latou fola falautele le ala I laupama. Why? Because of the King is coming. The spreading of the palms, the spreading of the leaves and the trees before him. Jesus knew those leaves and those palms on the road will end up in making a palikuikui for him. Amen. Fe mai, hao sila Yesu le fola ina o le ala I laupama. Na ia sila fia le leima ia iloa le taimilea. O laupama, o la au, o mea matuitui umaia, o le atu e whaia ilu na pale tuitui. Hallelujah. He knew those thorns, those trees, those plants waiting for his head. Amen. Pero na ufailoa le tata ulutala. Ua silafia Yesu mea uma. O Yesu silafia. Hallelujah. He knew this day, this week, his body would be break into pieces. Na silafia le Yesu. O le afa pena. O no latu vai ina ai lo na tino. E avea matino le faaolataga. Hallelujah. Praise the Lord. He knew the cheers from the crowd that filled the road would not last. Sila fia le Yesu. O le alanga lea, ma le aleluia lea, ma le osana lea, au mai le moto tangata. He knew ele umi. Wa ia sila fia, ele umi le alanga lea. Ele tu mauai le alanga fia. Ele tu mauai le osana lea. Hallelujah. Praise the Lord. Fai mai o laupama ma mea uma o la au lo fola ai ia le ala ina ia whapena o na kawa ai vai o le asini le nei sa vali atu ma ti elo tātou whaola. Fai mai o mea uma ia e end up uma I whao I sa mala I mea matuitui I lunga o Calvario. So Jesus knew that all of these things, o lo ta pena e tangata, ai mai se o na tangata malona nupa ia, fai mai, e I o umalava mea ia, I lea, I lunga o Calvario. Hallelujah, praise the Lord. But, e le I vai a Yesu, e ui wasila fia e lona mawhauwhau malona fina ngalo, malona loto atoa ma mea umo ia te ia, wa ia sila fia le ending o mea ia. Fai mai, he still rode to Jerusalem. Fai mai, na whaau wau pia le malanga. Ele I muta, ele I fo. Fai mai, na whaau wau pia. He didn't turn around. Ele I go U-turn, mai le asini. Ele te whapea ti Yesu, asini U-turn. He didn't turn around. He didn't hesitate. Ele I le mautonu la na whaaiunga. Ele I fiu la na whaaiunga. Amen.
He didn't look for an easier road. Phải mai, na ti ngao nei lo Yesu le endo le lana malanga. Phải mai, he keeps going. He keeps riding. Ona waia sila fia mea uma. Hallelujah. Praise the Lord. Phải mai, ele choy fo Yesu ina nei te imamao mai tato. Ele choy fo Yesu ina nei fuli mai lo na tua ya Jerusalem lo na nu. Ele fo Yesu peto li liu le asini ina nei te I ua ngalo mai lo na nu. Phải mai, na keep going pe na faawau pe. Why? Because a step forward of Jesus is a step toward us. Phải mai, ole a ngai pe lumola na malanga, ole faaolataga me lo Yesu ya te oe ma. Praise the Lord. Hallelujah. So every single step that Jesus made is a step towards us, to keep us closer to Him and keep Him closer to us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Li ali. E ui fo ina ia silafia. Inei moto tangata o lolofi mai. Manei mau la hau manei mau la e wa fola ai le ala. He knew betrayal, it's on this way. Silafia fo Yesu. Lea fo e ia le faalata le ala lea. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na vavalo Yesu ma yas mauti noa ile savalinga lea o loo iai le faalata ya te iai ile alanga o loo iai le alanga faalata le foilata ua le Yohanes fulu tolo na fai upuluas fulu tasanga ile tolo se fulu o ina o loo famatala e Yesu o le afa pena o na tuuina atu o ia e fasiotia o le Marcos fulu falo na fai upes fulu valu o loo fa pena o na mauti noa e Yesu o le afa alata i o ia. So ile vaai ma le sila Yesu le moto tangata nei, he knew he will be betrayed. Later on, there will be a kiss in the darkness. Ole ayele, ole ayasongi faalata ya te ia. Jesus knew every single thing on its way. Wa mai lau savalinga le vayaso pa ia. O e loa mamauti noa le Yesu lea. Ua e faafei loa I le vayaso pa ia. O e loa mamauti noa le Yesu lea male ala o le a male unga o lana malanga I le vayaso pa ia lea te malanga ai ma Yesu. A tonu e le ilo e leisi. A tonu e fesilisili fo e leisi. But te fia fa iloa ya te oe. Ua sila fia le Yesu oe. Malau malangai. Malau fola ngā lau pama. I le ala. O lau alanga o sana, sila fia le Yesu lau alanga. Hallelujah. O lona winga. O le ale tatu tapenanga le vayaso pa ia. Tapena e faile filifilinga tonu. Tapena e faile te filifilinga wa sa o mamauti noa. Tapena e faile filifilinga wa loto toa ma loto tele. E alu lava e muli se ia o lava. Ina vavala mai a te oe le sa tauro le faaolataga. So, keep going forward. Do not turn around. If Jesus is keep moving forward, so as us. A whai o tātou kerisiano ua lava le tapenanga ua iei le loto toa ma le loto ma losi ato atoa whaaleanganga e malanga I pēr ma Yesu I lana malanga whaatupu lea. Sa vali pēr mo Yesu. Fili pēr lo loto e sa vali mo Yesu. Fili pēr lo tangata. E ofo ina pēr oe. Ina ia talia pēr le si uleo lea. O tātou whaola, o lo tu I mai mo tātou tangata. Hallelujah. Whai mai,
ua sila fia fo e Yesu, ile ala lava lea. Hallelujah, praise the Lord. O loo iai fo i maona soo, o loo iai fo i mae ua tau, ma fai mai o ila tō soo Yesu, wa au na mo Yesu, fe mai Yesu, o loo iai fo i tonu i, ma tangata mata mo moe. Fiu fafangu na uwalu utatala ufo i mai lai mo moe lava. So Jesus knew that there are some people, disciples, friends, families, children that are in the same way, this same road, that fall asleep when he needed them. Amen. Mea nai, mana o miai, le tātou savali le vaiaso pa ia le nei, pole nei vaiaso wa whaatau wa ine o tātou tangata e whamanatu ale, maliu, mali toi soifua man malo ke riso, savali mataala. Langa wasila fia Yesu, mai fo yonga auso. Fo i mai lava Yesu, langa fa, ilana tatalo malana mafutanga tatalo ilana tama, le ai masesi na ala. Fa pena fo ila le tatou mafutanga le tatou mafuta ai ilungo le ala lea ilungo i totono o le vaiaso pa ia le nei le tatou mafutanga e mana o mia le mataala e mana o mia le loto tele e mana o mia le whaamalolosi e mana o mia le tu a tolo loto ina ia mana o mia mai ta ua Yesu a o ta feala a o ta yai mai a o ta yai ona au tafa. Yo tai lo le taimi e ti ngā Yesu. Yo tai lo le taimi mana o mia le tafe soasoani. Yo tai lo le taimi mana o mia le tato tutu whaatasi. A wāti ngā Yesu ma isi tangata lo tato ainga. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia le ali. Sila fia le le Yesu e o lo lato sa vali whaatasi le vaiaso pa ia le nei. Praise the Lord. Hallelujah. E o fo yo na au so. Na sila fia fo Yesu o kama ya mua kama mo e pea mai fika ave nga ia. Wa mai le ave yo ta u ma so o Yesu. Fa make mua kama mo e pea mai fika ave lo tatu faola. O te lelo fa tua te tua i pea o au mai a fika ave Yesu aleke yai o. Amen. O ta loto te tele, ma tele o ta whaatua, ta te tutua i pē tali ti ngā, ma ta wa aia pē ti ngā ilo tātou whaaola pē a mai fita e ave. Mana o mia le vaiaso pa ia le nei o lo tātou savalia, le wha malosi. Ia loto tele, ia wha mautu le lau filifilinga. Po lo muli pea i lo whaaola, se ia o lava ina ia toe tū manu malo mai. Ia po lo wafe te moe pea ili lava, ia po le halava lau me fai. Fai lau filifilinga e te iloa, e manuia i lau ainga, e manuia i oi. Ma e maua le Faaolataga. O lana mea le au Jesu e tapena. Ia, lea na le tātou whaamanatu, anaua e silafia ma e iloa. Te le tausanga, tātou te whamanatu pea, tātou te tau pea le vaiaso pa ia, tātou te tau le Holy Week, tātou te tau le Holy Thursday, tātou te tau le Good Friday, kako ke kau le Holy Saturday, kako ke kau le Resurrection on Sunday. O e malama, i lou whamanatu pea ina o le vaiaso pa ia, o lo tātou ia. Taua ina whailo. Jesus knew you. Jesus knew what is going to happen. Jesus knew our families and our hearts. Jesus knew the road that we walk. Jesus knew the way that we pave and walk on it. Sila fia lele. Sila fia lava Yesu me e te pena foi la, e whaamanatu, le maliu ma le tuetu manu malo ke riso. Ia e te pena ma le mauti no, wa sila fia Yesu lau ta penanga. Aua te whaapaole, aua te whaatangata pena, aua te ka penga pepelo, aua te pena whaamasino, aua te pena whaangutu lua, te pena ma le whaamaoni.
Aua tate tapena alofa pepelo ile uso a tangata. Aua tate tapena ile ifa mangalo le si tangata. Tapena ua toa uma mea ia. Hallelujah. Praise the Lord. Ole alanga ile o sana. Wa sila fia Yesu. Fema Yesu. I knew these voices shouting, Hosanna, hallelujah, will soon be shouting, crucify him, crucify him. Sila fia le Yesu. Ale pepelo. O ngutu ane na alalanga Hosanna ma hallelujah. O ngutu fo ine wa alalanga. Ia da fasa tauro ya te ia. Amen. Wai lava o mafuta le ne afiafi. Le leo. Tapu e le leo. Ia toe nurture le lei. Ma toe toma fai. Toe au talu le leo lea. Ina ia aua ne isau le leo lea. Fai mai o le leo o sana. Aua ne toe sau wai. Ile si u leo lea. Le fasa tauro Yesu. Wasila fia Yesu ita ua. Wasila fia fo Yesu fai mai wa umona e una fo ina oe mo ia. Wasila fia fo Yesu wa e yai to tonu la nevala awina. A fai lo wasila fia Yesu oe va ai la le leo. Va ai o ta leo. Va ai le lei po o le ngutu la vale le sa wale o sana. Pe lo le ngutu fo ile atu lo o lo sa wai le fasa tauro Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Ma ayo tato loto ifale le leo o lo scream po o lo alanga ina le loto ifale o le tangata. O te tilo fo ia o lo loto ifale ma le leo o lo alanga ina lo loto ifale. O alanga o sana le tai au e fasa tauro le afiafi. O alanga o sana mo le tai au e tau le po. O te fesili lava o lo loto ifale ma le leo o lo leo ai lo loto ifale. O se fesosoani fo o te fia avatu ya te oe lo ainga. O se fesosoani o te fia fa malose fo I oe. Vai panoa o lo ainga o lo iai leo ese. Leo fa malosi. Leo lelei. Leo alofa. Leo tutusa tangata uma. Leo le ise fa ilonga lanu. Leo moni. Leo lo iai le fa maoni esa o loto ai oe. Ave pele si u leo lea se ia o lava ina tau nuu lau malanga. A fai o sila fia Yesu lau tapenanga ile neiva ya sopa ia fai mai ua e tapena o sana le leo lau a inga mai le tae au e tau le afi o sila fia fo ila Yesu le tau nuunga o oema lau a inga. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia leali. E ui foi la ina sila fia Yesu leo nei. Le leo le o sana le umane ua li ua. Ile leo o le fasio tia o ia. Po le fasa tauro o ia. Peo na ala langai tangata iutea. Vai mai. He still come closer. Nga halu pea. Amen. Na fio pea. Ele I mutai ki nganga ngaunga mautinoa masila fia mea ia fe mai. Ele I mutai len malanga ma koe fa pea ku I na uso o ia luonga me malasing. Koe fa iuteo le asing ka koe foi. No. O lale leo la ia Yesu fe mai. Le manga o ia laka mai pea fe mai. O ke sa vali pea. O ke sa vali pea I luma. Inga ia o laka pea. Inga ia faolaina lo a inga. Ia faolaina lo whanau. Ia faolaina e o lo muli mai. Praise the Lord. Hallelujah. Ia leali. Fe mai. Jesus keeps moving forward so that inga ia close pea ia itatou ia get closer to the trials. O mana o Yesu fa mai se o walu pea. O lo walu pea I luma mo lo wanga I luma. O te whaalata tuai I le teimi e whamasino ina iau. I le teimi e whaalata ina iau. I le teimi whaati ngā iau. Ma le teimi e whasa tauro iau. Ma le teimi o te toe whaali mai ai le whaalatanga le manumalo. I le toe tū manumalo mai. A koe fo Yesu. Feme Yesu. A koe foi. E le kau mo mea. Feme Yesu. So walu pea.
Se o walu pea se o wo o pea se kope mali mea lea se yo wa se o tu mai mal man malo. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus still go or still move or still ride. Hallelujah. Praise the Lord. He wants to get closer to the moment. He wants to get closer to the moment to show love. Ma Yesu, okay, halu pea. Lang wo iloa, I knew everything. That's what Jesus said. Femai, wo iloa mea uma, wo sila fia uma le fina ngalo lo tama. Femai, okay, halu pea la. Okay, laka pea I fika uli. Okay, laka pea le lata inoa. Okay, laka pea ya yuka se kisi mai, ya ke au, kisi pepelo mai. Okay, laka pea pepelo le kisi mai. Femai, okay, halu pea. Se o halu pea se ia, se fatino lea le taulanga ola, lea lofa, le tue tu manu malo, o le tue tu foi namu oi mao. Nawa e sila fia, nawa e iloa. A o tu mau waila le ta iloa lea. O tu mau waila ta iloa o mea umani. A foi o tu mau pea Yesu. A feo tu mau pea Yesu ilona sila fia ile faaolataga o loo lumanai. Ai ai taua. O tatu mau ai. Amen. Hallelujah. Benga ole tatu wo lava ile vaiaso pa ia fatau nuu. Faaliali le pulo fou, faaliali se vai fou, faaliali ofu fou, faaliali sei ma mea aulelei, faaliali ta vale fou le falsa. O tatou wo na ona fatau no. Hallelujah. Praise the Lord. Vi ali. So inga. Jesus wants to get closer to the moment where love was stretched. Inga ia femai wo fia lata pea. Mo uanga ipe luma. Mo uwalu pea. Ma o malanga pea, se ia o lava ina ia iloa atu e tangata. Lea lofa lea, ua toso mai le langi tau le lalolangi. Amen. Hallelujah. Fema Yesu, se i walu pea, o te mana o pea, o te alu pea langa wo owi loa, o lo iai lea lofa, o lo mana o lo tama, se ia utala mai le langi, se ia o mai le lalolangi. Se itala mai le langi manuia o le atua, se ia o mai a oe. Se o mai a oe malo ainga. Ha o malo ainga. So o se tasi. Se o mai lau e kalesia. Se o mai I lau au lotu. Se o mai lau ministry. Jesus knew what is going to happen. But he keeps going to get closer and closer and closer to the moment to show love, the moment of salvation, to save us, to save you. Se I faaolai oe, se I lavea I ai ka ua, se I lavea I o tatou ainga, se I lavea I o ta whanau, se I sui le leo lea, e leo ai lo ta ainga, se I fatu mau le leo. Le leo le o sana lea sa alanga I le ala. Le leo le o sana ma aleluia lea ile faafeiloa ia o le tupu lo na fio mai. Aua ne I alu le ta o sana faai ua le faasa tauro Yesu. Peo le moto tangata lea. Hallelujah. So ainga le ne afi. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus didn't go to the cross because people hated him. Ele whapea na whatu maule le alu peo Yesu e whatau nuu ma mea o whapea o ngā whewhika I ka ngaka. O ngā whapea ele whapea Yesu so walu pe whakaungu ulanga wa ika ma ia Nancy au. So walu pe langa whakauwemu mea Nancy kia ule ai whema Yesu. So walu because I love you. Amen. Hallelujah. Jesus didn't go to the cross, to Calvary,
to be crucified because of people hating him, but he wanted to go there because he loves you. He loves you. He loves your family. He loves your ministry. He loves your church. Whamanatu, whaalautele, tu mawai luloto. Aua ni o tatou whaapea o le alo Yesu, le alo whaapea wa mimika. Whaapea, wa halu Yesu wa mimika se yalua se whai o ye ma losi o ye toa. Le ai, ngala ngā whaawau pe le alo Yesu ki nganga o ngai loa me la kukupu ma ki ngā, ma le whaalaka ma le kisi kunuku le la kisi ko iuta ya ngai ma mea la whaalaka ngai ma Yesu, o ke le alu la whaapea se ika o kwailo ma losi. Au ke alu se ika o kwailo walofa. Jesus go to the cross because he loves you so much. So ainga, in this holy week, whaataua le alofa Yesu ia te oi. Whaataua le alofa Yesu ua tala mai e le langi o na manuia mo oi maha. Oi ka ua aea. Oi ka ua kangakanga sala. Oi ta ua tangata alalanga pepelo. Oi ta ua tangata kuluku. Oi ta ua tangata wha ngutu lua. Oi ta ua tangata wha masino sino. Oi ta ua tangata wha masino pepelo. Po le mea uma. Jesus knew us very well. Jesus knew o i tātou o lana fuafuanga pa ia. O i tātou o lana fuafuanga, e ao o na ia whaia le alofa, e pei o na alofa ina mai ailo na tamaya te ia, i lana fuafuanga. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Se o ainga le ni afiafi. Praise the Lord. Hallelujah. As I said, Jesus knew everything. On our way to the whole ile vayasa pa ia le ka kisavali sila fia Yesu ka kisavali sila fia Yesu ka ko vai mala ka ko la sila fia Yesu ka ko mafofau sila fia Yesu le ata. Praise the Lord. Hallelujah. Sila fia le Yesu le ata ile sila taimi le nei sila fia Yesu le tangi ile sila taimi le nei. Praise the Lord. Hallelujah. Wa sila fia Yesu ata sala. Amen. Fe mai tanga sala leva aya ma tanga sala va aya. He knew it. He knew them. He knew them all. He saw them. Le ala na le fe Yesu ke alupea. Ke alupea. E winga yele fa alaka le ala. E winga yele pepelo le ala. E winga yele kuluku le ala. E winga yai ma so se ma le ala fe Yesu o ke alupea. Langa ya lofa ngi fa ma ngalo ka ngasala. Fe mai, I saw sins within you so, mai wo va ai aku de kele wa ngasala. Wo lo le ya ngasala I ma fofonga. Wo lo le ya ngasala ya mionga. Fe mai Yesu so ba lupea. Na ke mga ai fa ma ngalo ngasala so afinge leonensi. So mga ai fa ma ngalo ngasala o vai ngai. So mga ai fa ma ngalo ngasala fe fi awia. So mga ai fa ma ngalo ngasala le kalesia le. O ai leva le ya ngasala Jesus loves us, and that's why he keeps going to the cross. It's not because he'll show off me yakako vape pawalo na tama vape so walu pe se va ai melo vangelo kialo. No. The main reason why Jesus keep going to the cross is because he loves us so much. Hallelujah. Wa feme Yesu alaya le mangalo enens. Alaya le mangalo ko ministry. Alaya le mangalo ko ekalesia. So walu pe ala. Awa langi e fa longo fa ki va ayak bo kele ba salam e fa longo ko le nga sala fa pia o so me ya ku yo ke la fi ai ke fiu ke la fi ka ke fiu ko ke la fi ve mai every failure we try to hide o ala va fa ya inga wa nga sala o me le nga ko ma fa ile vai hide o secret shame o lo ko kongo le kangaka ve mai ele ke minga e ko ke o ama ade ka ko fa lu mai nga we carry the shame in silence.
E le whainga ko shea inga le whainga ko kuwha kua. Whe mai, Jesus knew them all. Whe mai Yesu, oi kalawhai se o whingi. Lale ele mea lai whaalu mai ngai, ala inga ngai lo ka ua mai. So walu pela se o sa kaulo. Se ia whape nganga koe a, ngā whaola inga se o whingi. Se ima whai o sefe mai lo ngā whaalu mai inga. Se o whaea inga se o whingi la lo nensi o whaalu mai inga kangaka. Se o whaea inga se o whingi la lo kele kala kangaka. Amen. Pai se o whaea inga se o ekalesia lale. Se o whangau loku lale. Se o loku, se o ainga lale. Wa kelinga whaaluma luma kangaka la wongo ngofo ya malako. Fe mai, so walu pela se o wo o pele koluse. Koluse pa ia. Hallelujah. Praise the Lord. Every moment that we fall in this world, fall short again and again and again, just remind us. Jesus knew everything. Hallelujah. And still, he chose the cross. Tele ia o kako whaya inga. Elis whaya inga ngai o a. O, fe me wo faaolataga mo ia Yesu fe mai ke eo koe solo muli kasi le ngā whaia inga kau ke fall short ai kau ke sioki lo le kako wo ia Yesu kau ke whaia inga lo le kako wo pe ia Yesu fe mai e le kai ku uai pea le silafia lo Yesu ia oe ma fe mai Yesu ke alu pea ke alu pele koruse lea whakaungu pele mea lea lango ke alofa se whangau ke alofa se ainga ke alofa se whangau pele ke alofa se ungu o ke alofa whangua lengo ngofa ila whangau awangi i mamango la awangi i mamango ele o ke manga o ia ola pele ele ia fruitful ele la ola se whangau ma lo ainga Malo wa fafine. Fema Yesu, I will still choose the cross. Po leva la kako faya inga ko ke o kako foi. E fema Yesu, I will still go. O te halupea. O te o le kolusi. Lenga paua la le mea. E koe whafo i mai ai, se o whangau leo a maka ngā kau kewa, se o whangau leo a maka o ngā whaaluma inga ma momoe a koe ia, se o whangau leo a maka ngā momoe a male koe whiala mai, se o whangau leo a sipa ia, Whema Yesu, I'll still go. So o wale au mai lea, le whaaolataga, se whaola koe ia nganga ia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus knew the nails will tear his hands. Nga sila fia Yesu mea nga, ai lei foi. Ai o ko iai. Nga sila fia Yesu, wa umanga kapenga whao ku e yonga au. Ai lei foi. Ele fa pe Yesu. Pole ala mea la whai o vai. Tulou. Pole ala mea la whai o ulu. Ilo ulu. La wa ia sila fia. Whame Yesu. Oi, la wa uloa. Le la wa ela o vai. Ngale ku yo lima, ku yo vai mfa pale au. Wo loa. Ele fa pela Yesu la koe fo. Ma Yesu le ai. I will still choose the cross to save these souls, to save these people, to save us, to save you, to save your family. Praise the Lord. Malelei na sila fia Yesu me uma. And still, he didn't turn back. Ele i foi na alu pea na malanga pea Yesu se o le satauro. Hallelujah. Se o inga. That is the weight of love of Jesus. O le tele, o le mamafa, o le onga le na, o le alofa, o le atua. Ya te oi. That is the weight of his love. Ele i fo'i whao yo na lima. Ele i fo'i whao yo na au. Ele i fo'i le pale tui. Ma le vaisa whainu ai. Ele i fo'i le sasa ma le tā. Because that is the weight of love. Lo mana o Yesu. E tala mai. Tala mai. Tala atu i lo pito. Tala i lo whanua. Tala i lo loto. Tala atu i lo ainga. Tufa atu whaatumu ai oe. Tu whaatu whaatumu ai lo anganga. Ina ia tu mawai pelea le ola
faa paiaina, le ola faa mamaina, le ola saoloto, ma le ola lelei mo Keriso. Hallelujah. Praise the Lord. O le alofa lea, po le mamafa lea o le alofa o Keriso. Fai mai, that love walks straight in the suffering. Fai mai, nasa vali le alofa leo Yesu, I faafita uli matinga, ele I foi. Na mana o Yesu se o kako fika aku, how much weight of his love, le weight leo le alofa le atua. Le mamafa leo le alofa Yesu, fai mai nasa vali I fao, nasa vali sa amala, nasa vali pale tui, nasa vali a Yesu I tinga nei. Nasa vali le ta, le sasa, le tao na tui e lona I tu, fai mai nasa vali ai pea. Ele I fo a Yesu. Hallelujah. The love that walks straight into the suffering. This suffering for the sake of those people he loves. Kasi ale mea ngalingo sa valia Yesu fa fika uli. Mo oe. Lange lofa Yesu ya oe. Jesus loves you. Famanatu ya te oe lo ainga. Nai te sa vali le teimile nei I le vaiaso pa ia peo na uta ua le amatanga. Sa vali malo mautinoa. Lo fatali le lo fo le atua mo oi. Hallelujah. Praise the Lord. Le lo fo le na Yesu na musuai. Na musuai e tu la fo ai ta ua. Na musuai Yesu, he refuses to abandon. He refuses to abandon us langa ele mana Yesu kako keola without him. Ele mana Yesu kako keola nga o kako mo kako wakamai. Le mga oil kako li faola kako keola maia. Faalango atu makako oea, makako oe fao nga tatau kako kaimi moia. Fema Yesu, I will never refuse. Okay, leka kai o kuua oe. Okay, le kuua lo ainga, okay, le kuua lo whangau. Okay, manga o pea, okay, halu pea maave. Se o lako iloa mai, se o lako iloa mo lo walofa lea. Praise the Lord. Hallelujah. So ainga le nea fiafi. This story is not just the king entering Jerusalem. Hallelujah. A ole tala lea po le whamanatuina o le asosao le palema, po le laupama le na mawai atu. E le o se tala na ono tatou whaapea ai o le whaatalinga po le malanga whaatupu a Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. I o tatou loa, o le malanga fo le Yesu, po le malanga le whaola, ea e whaawhiloa I tinga ina ia saoloto I taua. So this is not just a story of the king entering a city or entering the land or entering the families for his people, but this is the story of the Savior entering our sufferings. Amen. Hallelujah. So ainga, this is the story of Jesus, the Savior, entering our suffering and know the sins that we committed. And when Jesus entered this, he will heal and he will save the brokenness, the sin that we committed, and all those trials that we face. This is the story of Jesus entering them, so that when Jesus comes into our lives and comes into the suffering that we have, then he will save us from these. Praise the Lord. Hallelujah. So if he loved you enough, if you know, and if you think that Jesus loved you enough and to walk into so many suffering for you, for us, ai fulikua mai. Why walk away from Jesus if you know that Jesus walked in your sufferings?
A whai o Yesu lea, ua savali o ka whinga kama o ka kinga, ma mea uma e whaola ka ua, ai se ala le mea e uma e le papatu o leisi. Ai se ala le mea e le fo'i mai e loa leisi ngā wako e alu ma ko e alu ai. Hallelujah. Ai se ala le mea le kasa vavali e pia ma Yesu, sa ia kaungu upe le kako whainga malang mai ia. Lo ainga le nea fiafi, praise the Lord, hallelujah. Jesus knew everything. Jesus knew what it will cost him. Wa umana sila fia Yesu le cost o le cost inga ia unga o fafikaulia. And still he came for you. Hallelujah. Even though Jesus knew the cost of him, still Jesus came for you. Hallelujah. Na fio pe na sau lava lo tato faola o na ooi. Hallelujah. Vi ia lele. Ia so ainga le nia fiafi. O le nale fa manatu, nale fa malosi. Ia tato mautino mo tato iloa. Na sila fia Yesu. Lana malanga ile neiva yaspa ia o tato iai. Se ia o lava. Ina toe tu mai male manu malo. A whaila wa sila fia Yesu. Yep. Tato ta pena foi. Maleiloa wa sila fia uma Yesu o tato tangata. Whamanuia lea tua ia te oile nea fiafi. Ila umafuta mai. Ia whapena ono tato whaia. Ono se vi ingo lea lii. Ia whamangalo foi pa ia se tala. Ia mase upu foi ua le tautamali ila whaafafonga. Ia whamanuia lea tua ia te oe. Malau mafuta le nea fiafi. Ia tato toe whailoa i foi. Ia ili taiao a taiao. Ia male aso a taiao. Ile alofa malanga leo lea tua. Ile tato pokalame whaawau. Maapupula le Faaolataga. Ile lalo le fuatau ave. Le Global Kingdom TV. Ta inga le fionga le whaatonu. Ia pasta mika le preta. Whamanuia lea tua ia te elo a inga. Whamanuia le neva yaspa ia lo tato iai. Ia tato iloa le lei. Tato Faaolataga Yesu Kirisa. Ia lofa Yesu ia te oe. Whawine tato se tala le nia fiafi. Whaptai te lo mātua tua lo lofa maluanga le lei. Whapena na whaiwina le au nanga le nia fiafi. Whaptai lau uputa ma. Whaptai te le loa nganga pa ia le nifsosoani mo i mātou. Whaptai lo lofa mo i mātou. Wa e au sia i lava le koluse. Ina i o mātou lavea ina. Ma whaasau ina. Ma whaamama ina. Fo ile vi inga ya te oilo mātua tua. Ne i o le whaabavau lava lo vi inga. Amene. Ma amene. Praise the Lord. Hallelujah. So if we're ainga le tua le nea fiafi, God bless.